Guru Johan Saiful Panglare. Oh lele efek air bencos pemangku hajat. Oh come on come here. Ayek ayek zaman ada gelombang kuat hai hai Bapak Guru Johan saya buatin Noka Mansuri Pajajaran Tempat Dayus Atile putra boga saha ahiye Ayeuna di kondangan Bapak Guru Johan saya buatin Nomosnya selawadiasa Nyok jeruk galor Zatandra Selagi Berpanggilan Kepawana Guru bakti perjuangan Bapak Guru Johan saya buatin Ano mama haturan kapayuna Kiawari gus kumari Putra pajangan Teramanyari Bapak Guru Johan saya bawa betano mana Kapayuna Pak Guru Johan Ano mama Amputur Tuara sabar Dan dangduk Ngeting ngekare Bapak Guru Johan saya buabe Haturan Bos Amin pamangku hajat mah Diserang abasan yang pamangku aja Kepayuti Prak parada keprak 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 Balap kejapangan Singkil Zaman ada Gelombang kuat Bos aneh pamangku aja Tano bagus apa nauni boga saha pamangku hajat Ano mana pauti Pamangku aja Kapayun Keturang Ano mana kapayun Apa naon bebasnya Bos Amin pamangku hajat Bos Amin pamangku aja Tano bagus Bapak tulak Air encok
haturan kapayon ulang haturan orang jahat kapayon Bapak Aibda Priyonggo pamangku hajat Bapak Ardi yang dari Indramayu nuhun. Bapak Aladi Indramayu Bapak Ardi yang dari Indramayu iya haturan kapayon melang Pak Guru Johana saya buabe haturan anu mana kapayon Marcosa Benamu moga Bapak Guru Johana saya buabet udah bos gebrek aja bos aturan kapayon lah Bapak Indra kaya di serana besamina pamangku aja debahaya sayang asa-asa Priyonggo pamangku aja anu bager Pak Guru Johana saya buabet mama sayang asa-asa Priyonggo Bosan nama bager asa-asa Priyonggo kapayon Bapak Guru Johan saya Guru Johan Pak Guru Johana saya buabet jadi pelawaman mantan Pak Guru Johana sayang airnya sudah jadi Bos Amin aturan Amin besamin anak bager Bos Amin saya sayang Bos Amin pemangku hajat besamin anak anak Bos Amin Bapak Guru Johana Bos Amin anak bager Bos Pak Amin Guru Johana saya buabet Bos Amin aturan anak mana kapayon Bapak Bos Arab Bapak Bos Arab pemangku hajat Bos Arab pemangku hajat Bos Arab pemangku hajat Bos Arab Bapak Indra Bapak Indra Bapak Ardi Bapak Aradi anak bager Indramayu Apana Aradi Indramayu haturan mawalakutna Ayah Misar Ayah Misar Ayah Misar nyadiri Ayah Misar pemangku hajat nyadiri masih jadi haji Ayah Misar pemangku hajat
jawas Bapak Ari wong Indramayu, Bapak Ari saking Indramayu, apa amanah kabayun Bapak Ari apa mau nih yang bagus hatura oh Arab nuhun ayo jawas kabayun wangeo Amadara